reka nguhereze ikaze we tukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane we tumaze iminsi tubana umaze kubimenyera, tuba twibereye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho inyeshyamba z'umutwe M23 zikomeje kugenda zirwana umukutano ukomeye cyane, ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Mwokagira Imana mwe, aya makuru yacu turayahera kuri uyu mugabo Brigadier General Gakwerere. Uyu nguyu ndaje mukubwireho byinshi bitangaje utari umuziho, ariko kandi ntabwo ari ibi byonyine ndibuze kukubwira, ahubwo turerekeza Uvira. Nkubwire ko Uvira abasirikare benshi ba M23 abongeye kuhagwa ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya FARDC giherereye ahangaha Uvira, nkubwiye ngo kiri kubyina intsinzi, ntabwo naba nkubeshye. Aya makuru nayo ndaje nyakubwireho ku buryo burambuye. Turerekeza ahantu bita Ibukavu, turebe ibikomeje kugenda bihavugwa, turebe ibyo uwitwa Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga abari kugenda bakora ku buryo bukomeye cyane, dore ko amakuru akomeje kugenda agaragaza ko uyu Colonel Nanga ndetse n'uyu Bertrand Bisimwa bari ahangaha Ibukavu. Noneho rero Mwokagira Imana mwe nimunyemerere mbasabe kugaruka ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko tutarayagarukaho reka ngusabe gukora subscribe, ukomanting ndetse yewe unaliking. Ibi ngibi nubikora amakuru yacu nta kabuza azajya akomeza kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Yewe ukomeje kugenda ugutegurira aya makuru akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyakugezaho, nitwa Mr Kenzo, nguhereje ikaze. Ubwo twagiye kandi duhere kuri uyu Brigadier General Gakwerere. Uyu ni umusirikare wabarizwaga mu nyeshyamba za FDLR ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi uyu mugabo akomeje kugenda ashinzwa ibyaha byinshi cyane, aho akomeje kugenda ashinzwa ibyaha birimo ibyo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Akaba yarakomeje kugenda yica abanyarwanda gake gake ashyigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo ikindi kiremereye uyu mugabo ashinzwa ni igiki? Uyu mugabo usibye no kuba rwose yahungabanyaga umutekano w'u Rwanda mu 1994, uyu mugabo ni ushinzwa guhitana inzirakarengane umwamikazi Rosalia Gicanda. Mwokagira Imana mwe, uyu mugabo akomeje kugenda ashinzwa byinshi bitandukanye. Wakwibaza ngo rero abaturage ba ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batavuga rumwe na M23 yatanze uyu Brigadier General Gakwerere bari kugenda babivugaho ibiki, cyangwa se abandi basirikare ba FDLR basigaye ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Amajwi yakomeje kugenda yumvikana bavuga bati uyu mugabo uwitwa Perezida Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda aramukuraho uruhu ari muzima. Abandi bagakomeza kugenda bavuga ngo uyu nguyu nta kabuza ari bwicwe amanitswe, cyangwa se abantu bamuburire irengero, dore ko igihugu cy'u Rwanda kitagirana imikino n'uwari we wese waba ugerageza guhungabanya umutekano warwo cyangwa se yigize kubigerageza. Uyu mugabo rero Brigadier General Gakwerere ubu ngubu ari mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda, aho yatanzwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zimukuye ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yarakomeje kugenda arwana intambara, yarakomeje nyine gufashamo igisirikare cya FARDC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe uwitwa Perezida Kisekedi Kirombo kandi ibi ngibi ataragira ibyo agenda abivugaho, dore ko yaguye mu kantu kumva ko aba basirikare ba FDLR bamaze gufatwa n'igisirikare cya M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko iyi nkuru nyivuyeho, ahubwo reka twigerere ahantu bita Uvira. Ese wamenye ko Uvira igisirikare cya FARDC kimaze gukubitira ahareba inzega abarwanyi b'umutwe wa M23? Ibi ngibi nabyo reka mbikubwire. Ni mu mirwano ikomeye cyane yazindutse ihuza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC. Abasirikare b'abarundi ntuze gusiga n'iyi FDLR ndetse ntuze gusiga n'umuwazalendo ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero iyi mirwano yaririmbanije nibwo abasirikare ba FARDC bakoze icyitwa kuzenguruka izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Aba basirikare ba M23 bisanga bari gukubitirwa hagati y'abasirikare ba FARDC ndetse n'aba Barundi. Reka nkubwire ngo igisirikare cya M23 cyagerageje kurwana gisubira inyuma. Ubu ngubu kandi ndakubwira ko
igisirikare cya FARDC cyabashije kuba cyasubiza inyuma izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bikomeje kugenda bizambana inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha muri Uvira. Abarwanyi ba FARDC baravuga ko uko byakagenda kose badateganya kurikura iyi Uvira uko byakagenda kose. Waba ukomeje kugenda wibaza ngo rero izi nyeshyamba za M23 nyuma yo gutsindwa ahangaha Uvira muri iki gitondo ziri kugenda zitangaza iki kubijyanye n'ibyo ziri gutangaza byo ntabyo, kuko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu magambo yazo aheruka kumvikana aya magambo aravuga ko zigomba kwigarurira iyi Uvira uko byakagenda kose. Mwokagira Imana mwe, iyi Uvira na M23 rukomeje kwambikana ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi inyeshyamba z'umutwe wa M23 ntizishaka gusubira inyuma. Usibye kuba zidashaka gusubira inyuma, kandi abarwanyi ba FARDC baherereye ahangaha Uvira, dore ko ngo ari na benshi cyane abarwanyi b'abarundi FDNB niho baherereye. Abasirikare ba South Africa ndetse yewe ntuze gusiga n'abawazalendo baherereye ahangaha Uvira. Ubu rero ikintu kiriho nuko izi nyeshyamba za M23 zongeye kuza inyuma ku murongo uhuza Uvira ndetse n'ibindi bice. Noneho rero aya makuru nayo nyavuyeho, ahubwo nigereye ahantu bita Ibukavu. Waba ukomeje kugenda wibaza rero ibyo Ibukavu bikomeje kugenda bibera Ibukavu ku buryo bukomeye cyane. Reka nkubwire nti ahangaha Ibukavu uwo bita Bertrand Bisimwa ndetse n'uwo bita Corneille Nangaa bakomeje kugenda bakora byinshi cyane ahangaha mu mujyi wa Bukavu. Ubwo bavuga ko mu minsi ya vuba cyane bagiye gushyiraho itandukaniro, ntihagire umusirikare n'uyu numwe wa FARDC ndetse cyangwa se n'abandi batasi ba FDLR bose baza ahangaha mu mujyi wa Bukavu ndetse bakaza guhungabanya umutekano w'abaturage. Uyu Corneille Nangaa akaba ari nawe kandi biteganywa ko umunsi bafashe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe uzaba ari perezida. Uyu rero akomeje kugenda atangaza byinshi avuga ko nta kintu na kimwe kigomba kumuhagarika gukomeza kugenda abafata ibice by'ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane uyu Corneille Nangaa aratangaza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zishaka kubanza kwigarurira uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwose, hanyuma ibindi bikagenda abiziraho nyuma. Nitwa Mr Kenzo, nije mwari mukomeje kugenda mubana muri aya makuru, ni nanjye ukomeje kugenda uyagutegurira. Icyo ngusaba nta kindi, kora subscribe, ukomenting, uriking kugira ngo rwose ibiganiro bya Rwanda Daily News TV ndetse n'amakuru menshi yo mu karere u Rwanda ruherereyemo ukomeze kugenda uyamenya gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi ndagushishikariza kujya muri groupe ya WhatsApp kugira ngo ukomeze kwahurira na benshi mugomba gukomeza kugenda muganira. Mugire umunsi mwiza, ndabashimiye.